megalayapost.news. Langut Gibril berkentub yo derbar kelam saujur din bakawai ketrok kelhab syariat hamling kabalajam taksi hakaporsan bejai ejenmin kane ketrok kabalhab syariat kedon yo nombar WB Arsan L Sawar Sanyo mat kabakit yo klingkar hende din melepoi ketika jaka kelhab san syariat na kadau ke jingbom trikam ubreng ya kita kelengut ki belam saw lara no marmar ndak ambulans ya sigil sel nompo banyo e jing semar bat ke jing tukit alor kene ke jingja kadang ya chman. Hakawai par kejengja hakawai ketrok kibatan ni kali towing truck kala hakunain hadin ba latkut usainar bakatan ya kawai ketrong bat kala lendang hasrok ba bat dan bok pat hakane kejengja omsem ladan ba mensau bat light no kejing mensau ba mulu mala driver itu megalayapost.news.